Hallelujah. Praise the Lord. Kay to kaham, minikhayrok ma, hamzat ma, waiflaya. Hay no hay tini zora kaham. Hay no hay kaplay ke. Kay to ni kok no tini sirna ni bagay. Sungna shep kaham, khlai repiu ka. Kaya wo tini magnang ya. Hallelujah. Kaplay ke kay to ni kok kupulung nai, te kaplay ke ya prishawi man nai. Amen. Kaklayo, belai excited dengan naro. Tinibo, kaplay ke kay to ni kok no sirna ni bagay. Amen. Hallelujah. Tong thok nung kay to ro. Abo, bobo ba se compare klainai. Amo hay ni, bobo no soi ba sanai. Hallelujah. Tong thok nung kay to ro. Amo mong sabay compare klai jak nai grey. Hallelujah. Abo mong sasa, amo sok bay kaya manai. Abo haya. Kay to ro tong thok mani. Abo sikyo zuda. Abo ko ba explain klai manya. Abo akai to ro tamai ab bebak ab borok bonus hai mano. Abo busuk zara tong thok. Abo busuk zara khushi. Abo busuk zara alaida. Abo busuk zara khaksangre. Je borok kay to ro tamai bono abo no sai mano. Hallelujah. Praise the Lord. Kay to kaham. Mini khayrok ma hamzak ma. Debini hamari rok bai flaya. Dini jeng Bible study klainai. A 1 Corinthians 14 jora 14 jora sen complete klainai ka 15 tamsa. Abo sen jora narai man layako ambagai serangi man layako. But tini jora man kha te serangi man laisinai. Hallelujah. Chini kai tur belai ke kaham. Bocona hamzam. Abon bagino was a promise klailang mani haga chini bagai je khati mani abro no sente bo srai ke bujena nago jate confusion rok phai chen lama ta korothan. Hallelujah. Praise the Lord. Farige sangkai tana hambai layan afa no belai ke hambai ozora kahmi bagai afa nang sono kibia nang sono iya kariya aboni bagai ni thani wo bebak submit khlai ozora kaham no afanang frangni thank you Holy Spirit chubanai ngi phrangnai ngi nang logi tong ba ozora kaham no kaprization mong bai kafa din thani yafaro te ozora kaham ni bagai hamai no. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 15. Dini singtam serang lainnya orang ke. Yesus Kristo pada paino paya. Nada na paino na paya. Hagabat thaiman ya gulo mwthangnai mani. Abo kubuida kubuya. Abo rong no tui kabang mo borong ni confused tamo. Jeng confused tangteng, jeng buzia andi lamata korotheng. Aboni bagai o 1 Corinthians chapter 15 o tebo srai ke tebo. Hallelujah. Businai jat ke jeng o jaga sukrobui phurungmani jeng nogum. Hallelujah. Paul ni bisinte. Praise the Lord. Hallelujah. Ortam sejakong, let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome it then, and you still stand firm in it. It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Hallelujah. Dini ko thuma kaham tamo.
Jisu Christ nina ni bagai samong kaham khlai faikya jeng khlai man jana bo khlai kya hallelujah te kuthuino mesani kuplai ke thangi basaka tabo a Jisu bai kerungnai rok ni bagai molbrum ni langma theiplai azat langma hallelujah abor kothoma kaham abor good news hallelujah tabo samong kaham khlai kya ham rekha bebang thing togo gabang boroni te kaise confused tamong ke kubui de Jisu haina hai boro na singi tongna rong na phai pino haka kubui da o borong muni surok busago theiman yagulo molbrum ni langma tong abo borong ni bagai confused phiya ba nang tong Jisu no poito khlayo ke bo samung kaham khlai lang mo no poito khlayo ke te bono kuthuino mesano te kaplai ke thangi basau nang abro poito khlayo ke jeng theiman yagulo mane obbusak no ya karma ni yagulo phano aje molbrum ni langma tongo honmani abo bahai no kuboi abo no nang poito ma klainai hallelujah I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sin, just as the scripture say. Hallelujah. Jisu Christ je thei phainai. Dei sini sumsong no su phainai. Singno gathar jagao ro phainai. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 3 was sijak tongo. Abo advance Jisu final islai sekang asai final islai sekang no already tamo sijak hallelujah okay Jisu Christ final asai final borok muni sini sumsok no sekang nai te singno sumsok ni sekangai kathar klainai akok advance bo asai na islai sekang na abo sijak ka ke ode engka yes abo haino engka Jisu Christ phaikya asai phaikya theikia sini sumsok no bebak no ruzui tlang baikya grei khlaikya gathar no chuno yafarka hake advance Jisu asai phainai sumsok sakak phainai akok sijak mani abo musuk kubui hingke haina hai Jisu Christ bini borok no Mono na singi tongna rokna na phainai abo busuk se kubui amen 1 Corinthians chapter 15 no obono sijak tamo Christ died for our sin just as the scripture says hallelujah Jisu Christo chini bagai Jisu Christ sini sumsok no susanai teipo chini sumsok ni bagai thei painai thangai basanai akok advance sijaka abo hainengka abo kubui means no Jisu bini borom no na phai phinai bono na singai rona na phai phinai abo bo kubui amen wow hallelujah he was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture says. But theiman yagulo, yes, but theiman yagulo wngmai, saltham yagulo kaplai ke thangi basak phinai. Abo advance sijak elam bago, ode engka, yes, abo haine engka. Hallelujah. Jisu asai phainai sumsong no susanai, sakagnai, abo kubui, abo haine engka. But theinai wngmai thangi basanai, abo haine engka. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 5. He was seen by Peter, and then the 12 athangi ba samania gulo Peter by nukzaka. The kubun apostle as disciple as sagrirok by nukzaka. Abu Simia, he was seen by more than 500 of his followers. Bonodok thanai 500 jona by bohai no bo nukzaka thimani yagulo. Thangi ba samani yagulo. Hallelujah.
지수 크리스도 제 그트녀 메선이 당해봤사카 아무 거럭사 수수 시민 너 가봐야 500 including bini disciple bini sagiro hallelujah gamo kubuing nable abu sejaka advance abu hainung kanable amen 7 then he was seen by James and later by all the apostles last of all as though I had been born at the wrong time I also saw him hallelujah they Paul by thang sai tong ang ba haina abu shep mangkha tang mala ang ba haino azoro tong mani ba hallelujah Paul lai di sagri rong ni bodolo bo khobza gya Jishu no rakhanai ni bodolo bo khobza gya bo jaga hamke bo bodolo bo for I am the least of all the people in fact I am not even worthy to be called an apostle after the way I persecute God's church. Bokoroksa, Jishuno Ruktanai Jishuno follower Abohaile Ingya. Piaba, Bokoroksa Kerong Purangnai. Bokoroksa Elambak Bible no Sukrubi Purangnai. Koroksa leader, Jews leader. Kaito ni kog no sanai, kaito ni kog no pinai, kaito ro na singnai, okay? A Jews a chongjak bos honi koroksa borok bo. Piaba, zeno na singi tong layo a Jishu no, a Jishu Kristo no ruktanai, a borok no buthanai bodolo samongke o Paul hunjak nai, o je Saul ni Paul nai. Hallelujah. Zoro zoro tam ngi thang. Jeffro dormo khlayo religion khlayo mokol muthub jagi thango kubuino nugyangi thang payo apuni bagino Paul bahaino belai khino bo tamni tabo bukha dukho nagi samake I'm not even worthy this to call an apostle to be called an apostle mane ang khoroksa apostle ang koroksa a Kristo ni nukumi amuno ang sanani suruse ang juggoya ni boma saka reason tangi hingkake bo koroksa Jishuno ruktanai rokno butharnai shatoknai persecute khlainai koroksa borok sebo hallelujah piaba bini sinimung tam tongona puro koroksa Jews leader koroksa elambak no siza ambagino elambak saimano Bible buziwo abo baya okay, Christian dharma khlayo abo bai buya bobo bai borok rokni aslai jakmung akaplai sopai make kaito mani lama a Jishu Kristo bai kereng mani bisingtei a Jishu Kristo no rukthar mani bisingtei a Jishu Kristo khlai mani kubuino poito khlai mani bisingtei a Jishu Kristo no bebak ni je submit khlai rimanai a bor rok simi se tamo hallelujah bebak zorano khushi tongthogite alai dake yapri shobi mano hallelujah a mistake jaga tai bakhlaya phiaba Paul bini bumung Saul tongmani phiaba a bini sinimung bahaino han chengra mengra sinimung ya korsa leader korsa Jews leader kaito ba chongjak bosongni leader phiaba kaito ro hormani bini busa songdari sajla Jishu Kristo no siniliya tani mana nijeni phan ba ke katharangna ni chaitogo nijeni phan ba ke kahamungna ni chaitogo nijeni phan ba ke kafrao nijeni phan ba ke bebak no klainai nayo tamungkha asika nijeni phan no thepaka kaito ro hormani busa songdari sajla no suru siniliya butharnani satok pitok klainai sengkha a Jishu no ruktanai a Jishu no logi tonglai a borok no satok pitok butharnani sengkha yangle sabno kolom kaito no okay sabni kongno pir kaito ni kongno sabno naisingui tong kaito ro hormani a promise klaimani a Jishu Kristo no phaika Jishu Kristo gana ono samung khlais tongkha thৈকা thangi basaka ha afru parza patak katak kri kun phano satak pitok se khlai tongko abuni bagino tini kebangma zorawo jefru chungchini phano thebana thango ei kaito rono kaito re hamaya jefru sakni phano thebana thango jefru sak musukti mungsa se khlainani thango automatic tamungi kha nokol muthub jagai thango nijeni phan
wngmani bagui tei mistake problem a jengjal jagao thangi kusungni riyo Paul bo abai nengkha yangla kaitoro pu Jews leader pu automatic bo jaga thangi sogoi kya a kaitoro so satogoi tongisu a kaitoni borok no so satogoi tongisu am bagino o jagao Paul belai regret khlai sao tamnisa I'm not even worthy to be called an apostle nisa namla ang asake Jisu ni borok no okay a Jisu no ang satok bidok khlai kya ang tabi ni borok jana pano ang jogolia aba hake bo ma saka phiya tangi okoro no sawi ma tong make ang hayase bathor hai bakha a satok bidok klainai ang se slaizaka ang se tabok a Kristo bai gernya se excellent asa kahamo te ang nasingi tongo ang poito khlayo Jisu phaipinai bini borok no na phaipinai a jaga ang khopjangnai bo niji se poito khlayo ke aja su khatra jaga tongnai slaizak mani yagla pongno sawi tongi manung ke neng angle tangi confuse nai neng angle tangi confuse eng thai Jisu phade phaino phaya na phaine himana bu kubuita sengra abono tui seng tangi confuse eng thai do not be confused tangi serai engdi a resurrection hunmani aja seng tishai tlangjak nai hunmani aja mol brom ni bagai seng kaiton nukhomo tongine hunmani abo 100% kubui not only 100% lakh percent koti percent kubui abo tangi hinmale Jisu asai phainai hinai advance sajak mani abahai nengkha Jisu theinai hinmani abahai nengkha thangai ba sanai hinmani abahai nengkha thangai ba samani yagolo bini sagri rok bai bonor thanai rok bai nukjanai hinmani abahai nengkha hake aborok su kubui hinke tabu Jisu phaipinai bini borok na phaipinai molbrum ni langma aborok ni ngnai abo kubui jengraya so tabu Jisu no thari tongnai jeng akai tono poito khlainai jeng serai engnani nangnai a serai engjaknai tamon gangke jini Jisu Kristo jengno laphaina bagai phai tongo jengke tiar ke simise tongnani nangnai amen hallelujah but whatever I'm now it is all because God poured out his special favor to me and not without results for I have worked harder than any of other apostles. Yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Wow. Challenge risai tong Phola jagao. Ani laijak bosok sitra, bosok kirima singsa. Abole ang saimanya phiya ba tabuk ang Jisu le sinimani bai. Ang asake ya prisaka, ang asake kolom te khiklayo, ang aba haikon ya prisao. Te kubun sagri rong ni slai pano. Gobang ang kaito ni samungno khlayo. Aba angya phiya ba ani kaito ani bisikte a samungno khlayo. Tangi hinmale ang kaito ni sinika. Tangi hinmale a Jisu na ang tharo. Tangi hinmale ani bagi kaito ni samung khlai mana katang kaham abono soy abono bujika aboni bagai atei kubun disciples rong ni slai pano gobang kuk ang samung khlayo gobang kuk ang kolom ti khiklayo gobang kuk ang kaito ni hani bagai kingdom ni bagai ang yapri show proudly or Paul sawito amen nini life agita mungkha abuya tabuk nung Kristo sokpai kya yapri shesidi kaito ni mungno kusuk khlai sidi maybe agini nini tomong abo kaito ni mungno phalo lasima singsa khlai kana phiya ba tabuk le nung Jisu sokpai kya ba kaito ni mungno nung kusuk khlai sidi Paul borok kong sawi tongo ani laisa kirima singsa lasima singsa abona ang muito klaina musugya phiya ba tabuk ani the life obo ang belai kino proudly sanamu songo ang kaito ni mungkusuni bagai appreciate ang kaito ni mungkusuni bagai kolom tikhi klayo ang kaito ni mungkusuni bagai bebak samung khongoro klayo even tamuni sa te kubun sagri rok ni slai pano ang kebang klayo ni saw amen aba angya ani kaito ani bisingo klayo ni boro sawito yes my dear brothers and sisters ani kapang tahok te phokso saimandi nang Jisu sokpai kangke nang just willing heart submit klainai yapar sugui rimanai aba haisimisi engdi automatic kaito nora aba hage ya pressure nai asike dynamic klainai asike panganang klainai asike excellent klainai nang niji bo termanla bufuro ase kaplai jaga thangi sogya same Paul bo haino shatok pito klainai kaito ni borrongno butharnai phiya ba jepro
bo kaitor sinika kaitor sokpaikya kaitor bono use khlaikya bo haina kaitor thani fully submit khlaimani bagai kaitor bini langmao samung khlaiman kha amen nini life bo haino nini langmao bo haino kaitor no samung khlaina radi amen hallelujah praise the Lord sini kaitor belaike kaham bocungno khibiya bocungno yakariya Paul je slaijak pani same slaijak mo kaitor nono bo haino klaina mo sungjago Paul asuk phan gnang mani same phan gnang nono bo kaitor klaina mo sungjago nang sakni phan no simisi ta asadi kaitor khlaimano kaitor no klaina radi amen hallelujah praise the Lord so it makes no difference whether I preach or they preach for we all preach the same message you have already believed amen aboni bagino tabo Paul okobo sawo sabo gwnang preach khlaikya ba sabo saka sabo sayaboya jesa phano sateng je sanai bo kaito ni kogno no sateng je sanai bo kothoma ka hano no sateng je sanai hallelujah bo akaplai kaito ni kogno no sateng mwthangjak mong kogno no sateng a Jishu Kristo anini ani bagi samung kaham khlaiman a kogno no sengma salai thai hallelujah abun bagi no nini ani bini abahai hune hanjaknai krei nengbo tabo Kristo sokbaikya a Kristo khlailangmani samung kaham no a kothoma kaham no lokuni thani sadi Paul bo sokbaikya Kristo o Kristo ni kogno gaplai ke sanani sengka gobang mo bórom ni benefit engka same Jishu ni sagri rok bahaino abono khlaikya even yagulo je Jishu rok thanai rok boroba abahaino khlaikya abahake khlaijak de tini nini thani bo kothoma kaham sokbaikya ani thani bo kothoma kaham sokbaikya amen sangsar gnangai saboni kok choplaya oi sajagoi tong bebak deso bebak area wo joto kamiwo joto borong ni thani homke o Jishu Kristo ni kokno tangi himala obo kubui kok obo gthang kok obo tongflainai jat kok obo molbrum ni kok obo nono mwthangnai kok obo nono gthar khlainai kok aboni bagini o kok bebak jagana sajagoi tongo dynamic ke amen obo important aboni bagini thani sokpayo संसारते गोबां कक क्रिदिबा ता सकबायबा नि थानि सकबाया रिजन तामो आबासक नि बागै इम्पोर्टेन्ट या फिया अकथमा काम अ जिसु थैमानि क अ जिसु थाङैबा सामानि क अ जिसु ख्रिस्टनि थै कसगै कथारमानि क अ जिसु ख्रिस्टनि बाहाम सकाक जाङबाय kaham मानि क अ जिसु ख्रिस्ट बिग्राङै गनां ख्लाइजाकमानि क अ जिसु ख्रिस्ट तै काइतनि नुखुंनि अंगो मलब्रुमनि लांमांगो अ कगले ताङै नि थानि सकबायनाय क्लाइ ताङै आलि थानि सकबायनाय क्लाइ ताङै मला अबो इम्पोर्टेन्ट आबनि बागैनो साबोसायाबोया जत बरंनो तमुंनो कथमा काहामनो सावै दङ हुंके आरो वालायजाकनाय ग्रै सानारदि तांमला काइतनि मगल अबजागै दङ नंबो सादि ते खरक्सनाबो सानारदि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अब हाके काइतनि मगनो सन्तेबो कुसु ख्लाइले मानलायनाय एज ए बसा काहाम आमारि निनि आनि थानि नुकजाकनाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काइतर हामजाबो सनो किसिसाया बेलाय गोबांमा Amen. Hallelujah. Tam sujak tong apuni pore. But tell me this, since we preach that Christ rose from the dead, why are some of you saying there will be no resurrection of the dead? Hallelujah. Tiri kuma borok. Thaiman yagulo tamung sabo saiman ni salai. Thaiman yagulo borotai haina hai borok thangi basa pinai. Akong no salai. Jishu Kristo thaika thangi basa ka. Abok busuk jara kubui Paul niji busaka. Te bono je wnggnai. Thaiman yagulo thangi basa nai 500 jona follower. Teo bahakir bini sagri ro. Amen. Koroksa tatal sai musango
500로 더 다tal 사글래. 예수 그리스도 그 드는 메시는 당해 봤사가. 아멘. Even Good Friday, Resurrection Sunday, worldwide, jotono tamnai abno gobo goshigo. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagino Jesu thaikan thangi basaka. Abo kubui hingke tabuk nung bahai no molbruni langmani bagai ketal ke thangi basanai. Abo busuk kubui. Amen. Hallelujah. For if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised either. Thaiman yagulo no tai thangi basamani gri hingke Jesu bahai no thaiman yagulo thangi basagla kamo. Hallelujah. Chini langma abo kai toros abo molbrum ni bagai. Same Jesu Christo bo ke thaino mesen kha thangi basaka kai to ni yagra yago thangi tongoi kha molbrum ni bagai tabuk bobo arono. Thaimung krai kai toro. Hallelujah. Same ni nani life bobo maybe nung kanapan thainai teni salapon thainai obu sagot thayo honmani. It's okay. Abo just obu sagot se lenglaw honmani sabo. But chini the real life abo molbrum ni bagai abo kai toro. Amen. Jesu ke thini mesane thangi basaka same abo kubuyungma haino nung Jesu no poito khlayo Subraiyungno go siwotai a Jesu no ruthari kongke nini bagai bo thimung kri. Amen. Ani bagai chini bagai thimung kri. And if Christ has not been raised, then all our preaching is useless. For your faith is useless. Dini Jesu Christo ke thune mesane thane basaya hangke oba haike bini kok sajagla kamu. Samung kaham klainai sengsaro gwnang ma leaders, gwnang ma mahapurush no nukha. Nugya ba hayable. Phiya ashe gwnang ma samung kaham klainai leaders mahapurush hanjaknai ro. Keba phano ke thune mesane thane basaya ko. Amuni bagino bórom ni ko joto jagabo. Okay, asik important kebo sajagya. Ao bo oma hake khlai langkha omok samung khlai kya amro no share khlai jago phiya ba asik a Jesu ni kok sajagma ke sajagya. Tangi Jesu ni kok asik sajak because bo thikya abo similia thangai basaka abo ni bagise. Amen. Jini Jesu a thainai phop jaglai Jesu ya a thangai basanai a kaplai ke thang bose. Amen. Hallelujah. Oba hakino tam tong pio jagawo suijak. For we apostles would all be lying about God. For we have said that God raised Christ from the grave. But that can't be true if there is no resurrection of the dead. Hallelujah. Abuni bagani serai yang di. Tamnisa God raised Christ from the grave. Kaitor Jesu Christo no ahakor ni ketang-ketangi basarka. Amen. For we have said that God raised Christ from the grave, okay? But that can't be true if there is no resurrection of the dead. Hallelujah. Athimuni tangi basamani keri kangke. Aja ketang mani kai toro ambe bang cengrang ni tangai. Phiya abu cengra tangthang abu kubuino abu no proman na bagino Jesu Christo kethoino mesen ka te kaplai khe ketang ni tangi basaka. Okay, sente buji lai nai. Verse 17. If Christ has been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sin. Jesu tomono tangi basaya hangke sumsok sekak zagla kamu nge sumsok se sekak zagya hangke ba sengba mog lai dukho nang lai sondro masalai se tong lai kamu ble dini seng money man money tong thok money reason tamu ba
Jisul thei kosokha sumsok sakakjaka kthöini mesenkha thangei basakha. Hallelujah. Obojini tong thokmung tabu. Amen. Hallelujah. Verse 17 okong sao, if Christ has not been raised, Jisu tomon thangis basayang ke, okay, jini faith poito no kaino maganang kamu, jeng tapan sumsong no tei kepal bulai tonglai kamu. Biar Kristo mo thangiti sajagi yang ke, norok poito khlai mani abo kusubuya, norok tabuk po sumsong ni bagai, komori tonglai kamu. Yes, sumsong ni zaman thai seng mani ma tong kamu. Tomon Jisu thangi basayang. Tomono Jisu ak kthöini message yang ke. Verse 18 tam sijak tom. In that case, all who have died believing in Christ are lost. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. Amen. Jadi Kristo baca kerumani reason obono molgrum ni langma, komori azat langma. Gathar, kaham, alaida, hamsazat, khushi, safe, secure, protection. A Kristo, abuni bagai seng a Kristo no poito klayo. Amen. A Kristo bai seng kerungo, a Malik bai seng kerungo. Amen. Hallelujah. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. Wow. Amen. Jisu Kristo kthöini meseni thangei basaka. Aboni bagino. Praise the Lord. Apula kthangdei basagranai a Kristo. Same kaitor oba haikino chini thaniwa a hope a khatong maraka. Kristo jemon thangei basamani hai same ninani bagai bahaino. Seng tabuk. Okay. Boyosngi phano langma sokha. Bamung sasuk pano, okay, engi langma chokha, but Jisu no poito klaijak, a Jisu khatung sa. Abuni bagino, lenglamu mani siawo tabu athiyo a roko hunmani, a phobzago hunmani. Piaba Kristo phobzaka thangi basa mani hai, chini real life bahaino, ompusang no yakar mani yagulose. Hallelujah. Ora sengte buzilayan tabu. Verse 21. You see, just as death came in the world through man, now the resurrection from the dead has been begun through another man. Hallelujah. Thöimung khoroksani daratei sokpaikya o sengsaro a khoroksa sabo Adam. Deitamsa, now the resurrection from the dead has begun through another man. Daum mo thangjak mo saw ni bising tei Jisu Kristo ni bising tei. Hallelujah. Thöimung sokpaikya Adam ni bising tei. Tabung mo thangjak mo saw ni bising tei Jisu Kristo ni bising tei. Amen. Wow. Hallelujah. Taburom di kaisa buphang buthai abo thöima thango. Hakhe tamung buslei torogo. Haka buslei tamung how kalayo. Haka tamung buslei hoite buphang katal kya hori phayo. Wow. Same. A Adam ni bising tei maybe chini langma thöimung pano sokpaikha. Phiya tabung Jisu ni bising tei a buslei jemon peplai buphang ngai asai mani hai. Same a katal life katal langma tabung biang tei tong make Jisu Kristo ni bising tei se. Amen. Hallelujah. Te bujinai sengta porikha ke. Just as anyone dies, because we all belongs to Adam. Tabung ma thiyu hunman reason tamu ba. Apule ne borok thimung na azika ma thilai sinai. Ambagis ma thilai bile thiyu obu sangma yakaro hunmani. Au because of a corruption darati. It's okay. Tabo khaina hatte corruption sengman pika. Bini bisini tam tong molbrum ni langma. Hallelujah. Tamsa, anyone who belongs to Christ will be given new life. 22, verse 22 kaham ke puride.
Thimung maybe Adam in fishing the shop by Kana, Tabun Jishu by Kurungzak Namble, you belongs to Jesus Christ. That means you have new life. Nini bagitam tong kata langma tongo. Kaham ke post clarity, verse 22 no tam sijak tong. Hallelujah. Just as anyone dies because we all are belongs to Adam. Bushago tangi mat khinari nang seng Adam ni bosong ni borok. Phiya tabuk o busagno ya karman ya gulo seng tangi tangi basa phinai make seng tabuk Jishu ni bosong ni borok Jishu bai kerengka. Adam bai kerengjak ni bagai busago thinari nangka tabuk Jishu bai kerengjak abuni bagai molburu ni bagai seng ketang basa phinai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Abun bagi no thimung tangi keri. Tomung na a puila ni Adam bai ni halok tong khom ke nang a thimung ko tong nai. Phiya ba a Adam ni halok hai ke ba Adam ni bosong phano nang tabu ketal ke Jishu bai kerengai borok ketal wngma ni bagai nini bagai a thimung kemai thangsinai a molbrum ni mwthangjak nini bagai wngsinai. Nang se tabu bojagawo a kesam halogo da na kaitor mani ketal halogo. Choice ni thani ose. Phiya bortamsa Adam bai kerengjak ni bagai thimung Jishu bai kerengjak rok ni bagai ketal langma. Bobo ni nang bobo no choice khlai. Choice ni bagai. But there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest. Then all who belongs to Christ will be raised when he come back. Amen. Tabuk jetu seng Kristo bai kerengkaba borok ketal kaba. Jeng bo bai kerengjak ni bagai seng tamo tiareng laijak. Jepru bo phainai. Boto pogri kelangjak le ani afani nok kebang matong. Hallelujah. Norok ara matong inai. Amen. Praise the Lord. Tomo te bo nam kang long bagi tangsono bagi thangi tomo. Norok reading. Nai singi tong. Jeban khoroksa sala. Okay. Khoroksa berinya thangi kok sengi riyu. Mana kok riyu. Tini di sini. Okay, ang mana kok ri kelanggo. Nang nani hamzuk ng sinai. Lasing ni ang dati kenoro na phai togo. Ngatabo akok sengi kabuzak nai abrei. Te kubun sala bai kaijagai thangkata. Aga je kok sengi kelang nai sala mana ma kaijak no. Aga bono nahara thangpur bon nai jaman no tufai jaman no. Manya tanglo bon te kubun bai. Nukong kawi kabuni bagai. Hallelujah. Tangga kong sawi to. Yesus Kristus theinyo ke theinyo mesen ka ke thangi basaka. Jono ke thar khlai ka kaham khlai ka. Hallelujah. Mane tamo bebang ready khlai sino kalangka. Tamo bo phai pinai nang a ready u do tongnai na hai dut thani da compromise khlai ni musumani life nang thang pinai. Thangong ke tamba. Jepro samri ketal hamzuk na phainya phaibro hamzuk te kubun ba kaija kam ba itrani manyang mani hai nang bahai no tiar kere ni bagai te kubun jaga nang halok poi phima bagai jepro a nono kethar khlai kaham klainai jepro nono na phainai nang tiar kere ni bagai aga te kubun jaga wo nang sogi jak ni bagai nono tlangai manyang nai. Hallelujah. After that the end will come when he will turn the kingdom over to God and the Father. God the Father, having destroyed every ruler and authority, the power, for Christ must reign until humbles all his enemies beneath his feet. Hallelujah. Bebak pan sabri yaphangni Christian yaphang. Jesuk ban pan ganang, jesuk ban rang ganang, jesuk ban position ganang ten. Yakung yapatola le, a Jishu ni yakung yapatola no maklai phainai. Okay, sabri yakung yapatola, Jishu ni yakung yapatola wo. Afur ke molpai sinai, Kristo bebak, bokrong rokno, te bebak ha, hoda rokno te bebak, mutai rokno mesenai, bu pakai to ni yago, hano,
Yaphangni ni sam. Amen. Verse 24. They 25 ko nu kaham ko nai piri 25. They tam sa for Christ must reign until humbles all his enemies beneath his feet. Bini yakung yafa tolaw zo tong sopai bai ni. Amen. Tini seng tamai kebang ma sason nogo te kebang ma niyom kanun seng nogo. Okay, China ni niyom, India ni niyom. Okay, te kubun des ni. Phiya ba Kristo ni jara o bos minu bokrok nai joto bokrok bini yakung yafa tolang nai. Hallelujah. Praise the Lord. 26 of our season. And the last enemy to be destroyed is death. The scripture says God has put all things under his authority. Elamaga sarai. Joto fan, joto authority, Kristo ni thariyo. Amen. Of course, when it says all things are under his authority, that does not include God himself, who gave Christ his authority. Amen. Andaro kaitor bupasimi khobza yetangle bono phanrai sa bupaba. Phiya ba abono kariti joto no sengsani bebak mane khni joto authority joto phan gwnang jese phanang the joto no asabri yafa tolabo. Kristo ni yafa tolabo. Hallelujah. When all things are under his authority, the Son will put himself under God's authority, so that God, who gave his Son authority over all things, we will be utterly supreme over everything, wherever. If the dead will not be raised, what point is there in people being baptized for those who are dead? Why do it unless the dead will someday rise again? Hallelujah. Praise the Lord. And why should we all ourselves risk our lives hour and hour? For I swear, my brothers and sisters, that I face death daily. This is as certain as my pride in what Christ Jesus our Lord has done in you. Oropolobo saito. Mwthangjak mungsi gri hunke ang tangi daily risk nanai. Hakabang tangi daily risk na uitong kana. Norok saida man hani sau. Ani daily thina ni bagai mang boro warai sak laisa buthana ni bagai. Daily no ang tamnai athimung phasing timang sa yak risau itong go. Mane physical death ni kono saito. Jungnogo Jishu ni sagriro Jishu bai kerengja. Borok ni main purpose tamo amol brum ni langma. Tomung abo keri hingke borok tam khlai ma laikamba daily salayo nenglayo enjoy khlailo tomung sitra tonglayo zeman sa mana party daily no tong tholai tongai man laikamu. Phiya ba all the physical life, all the sensory life, all temporary, asol khela, asol life abo kai tora abo saiman mani bagai mai bohogoto de tong keri abo bo kiar khlai lelia. Nok to de tong ke de kere okay kono mung sana kiar khailia thanglayo kothoma kam share khailayo bono sayo omok jaga sayo te kaisa deso sayo te kaisa deso sayo daily lengu honlaya okay samung to de tong kere abono complain lai risum to de tong abono complain lai lia daily khabrum laija daily ya pressure laija. Orang Paul bokong sai tu, mwthangjak mung tomuno kerei, all sengsara bebak, asagan paina jangan gangke, tangi tamsa. Why should we ourselves risk our lives, hours and hours, mana gonta, daily salbrum, daily risk life, or risk life na ang tangi asik face klainai, ang enjoy klai tongi man ngla kamu dawa, tomung no mwthangjak mung ko sekeri hingke, ang tong thogi tongi man kamu. Ang mwthangjak mung tongo huni saiman wa bagi no lengu hinya masa hinya okay tamo piang mung sarotui sengsarotui kiar khlaya daily kothoma kaham daily ang mwthangjak mung kok ni bagi ya prishalai jak. Amen. I share this.
Dear brothers and sisters, that I face death daily. This is as certain as my pride in what Christ Jesus our Lord has done in you. Amen. Daily sa timu a death abna face khlai ni sau. Mokol buska mo. What bellow was there is fighting wild beasts, those people of Ephesus. If there will be no resurrections of the dead. Mwthangjak ko se kare ke tam ya se kolom de ki klai ni. Tangai ya se yang puyan kafrana ni. A mwthangjak tong ma bangin abno khlayo ani oro pol sawi tong. Hallelujah. If there is no resurrection, let's feast and drink. For tomorrow we die. Hallelujah. Sarai ko. Mwthangjak ko se kare ke parik. Koto party organize khlai di. Pari nung layana, pari sa layana, tomung shitra tong layana, pari time was khlai layana. Tangai. Khana salsa, mas mat thainai jat ke ba. Tai tam ni bagila se tension ba. Are chalo. Biaba saimati. This life, this earthly life, awesomely life of a temporary. Mwthangjak mung tongo. Amol bruni life tongo jung hai thangi basa pinai. Amen. Obono kubui. Abono bangai tamsa. Think carefully about what is right and stop sinning. For to your shame I say that some of you don't know God at all. Ambagi serai kok tabu. Think carefully ni sau. Kaham ke wan sudi. What is right? Kubui bobo abno te jing sai mandi. Stop sinning. Asum sok. Banda sini tak klai sini. Sengsara no sorgo, sengsara norgo ni kema borok salai. Awan sura tam klai daily sum sok klai, daily mistake klayo, daily compromise klayo, daily hamya ni salai hamya. Biaba neng ang azagata thang sidi. Orokong sawi jong. Stop klai sidi asaya no. Stop klai sidi asumsok no. Because od jen neng klai tong mani bay neng amol brum ni lang mano korawi mano. Amol stop klai din naising di ready ing di amol brum lang mani bagi tiarang di. Amen. I say that some of you don't know God at all. Tini kema borong no. Kaitor sabo sai menya. Kaitor tamo klaiman sai menya, kaitor tamo no ready klai kan dina ni bagai, abuno borok sai menya. Abun bagan chini duty tamo sai man sidi, sidi ne lokuni thani thangi sai nani, abu tabu chini duty. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ambagino. But someone may ask, how will the dead be raised? Tabuk sengmu ketambak. Thuise thangka ongkal sai thangka kusi geri ka kun phana kamai thangka ha sawi thangka bahakya thuijak borok thangi basanai sengmung ka bosi impossible borok bobonong jagi tonglai thuise thangka phona jeng thuise thanga na hingke ha se khawi thanga na hingke bahakya thangi basanai bahakya possible abo Sengmung borok rong ni. What kind of bodies will they have? Tomono thangi basa ke borok ni posak bahayeng nai. Thuise thangka already. Hasa sawi thangka already. Biang ni posak phai pinai. What a foolish question ni sao. Abo busuk se botwa ko. Botwa sengmung. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. Wow. Tomono nung hawa busli kayu hungke, a busli shogya sa zora, bo buphangne asai manya. Same nung ang bahay no tabuk ob busagot thuyi ha saya sa zora, bo bahay ke gadal ke asai man pinai. Okay.
bujiangi to ka kaisa buzli no nang kai nai di pula buzli so so sograo sokmani pore botamo peplao ketal buphang asai phayu same nang tabuk thiyu man tamba nang o ka tabuk sogoi to busago phiaba nini ketal life ketal jibon ketal busak hallelujah abahain hai amkhori phai pinai agen nini abusli sia se kubo hike tabuk abusli no sranai kai to nini bagai je sanamani bebak ready klaimani akata life hanmani Jesus Christ te nini bagai tiar klaimani abo busuk se kuboi amen praise the Lord and what you put in the ground is not a plant that will grow but only a bare seed of faith whatever you are planting amen tam sao za go zen nang bus le kai mani hallelujah abo direction bo phang kai ya praise the Lord tamo tam sao za go but only a bare seed ni so am bus le nyo so kai bo phang direct kai bus le nyo kai hallelujah then God gives in the new body He wants it to have. A different plant grows from each kind of seed. Similarly, there are different kinds of flesh. One kind of humans, another kind of animal, another kind of bird, and another kind of fish. There are also bodies in heaven, bodies on the earth. Amen. Tam sao ito masago. Busle kay mabag mo pangasayo. Tabo tam nai busago basen tam to borom ni busak tok ni paham busak tam sao za go kabang yabri rom ni busak juda hallelujah sung juda kenugo same tabuk nini busak tok ni busak ni busak abai tong mari hai tabung neng khansuk na hari borok kai to ni nukungi so kai to ni aro ni pusang tongo amen praise the Lord sing yaphangni simin saima no borom munisho sangsaniya borom munisho habai najaka ahawa phoke subir jama bai ahab belai nai thoki himna ni sengkha kok sana ni sengkha but ji phaima ni ka kai to na aro ni tabu kai to na aro ni phaikya okay tabu kai to na aro thara nang pinai so kai to ne ni busak tongo a busak no chung manai jefur Jesus Christ phayo apro ketal busak bagi seng ya prisho manai hallelujah a ketal busak bagi seng malbur mi bagi kai to no kumo tongi nai praise the Lord or obro pharangi tongo jeman busli kai khake bu phangi asai mani hai nang ba hai no phobja ko mane no common nai ja ya hai na hai basa nai jatse praise the Lord. There are also bodies in heaven and bodies on earth. Sangsara busak tongoni hai chukna hobo busak tongo. Verse 40 suja tongo. The glory of the heavens body is different from the glory earthly bodies. Or sangsani busak bai chukna hani busak phelayo. Jepro azora sok pai sanga bono bujiwi manai. Jishu na nang nai ne di Jishu jepro sangsara busak ngai tongo a busak tamo asuk zorano abo saka kaimanya asaka ni busak angai meri ni bohog sok paikya meri ni bohog angai amkhor ka bohog ni hoite tei nang hayang hai borok busak ganang angkha piabo o borok busak ganang bai bohai hai saka thangi man pia ambai o borok busak ni thikya thangi basaka borok ngai bahan ngai asai mani reason kaisano borok ngai borok sumsok laikya ba borok ngai ba sumsok na rujuka te as sumsok ganang busak no phopka thikya ketal ke thane basa pikya a busak tamungkha pisai trangjaka ni sao chukna hawo same nang ang bahai no o busak thinai okay tomung no thiya kethang tongo Jisu phaipuro ke o busak gamai thangnai tamo ketal renewed heavenly busak ngai a heavenly a chukna ni a busak tamo saka kai thangi mano abahai ketal busak orokong sawi tongo chukna hani jemon busak tongmani hai mane sangsani jemon busak tongmani hai
chukna hani bahai no obahai bosak ketal tongo. Amen. Body. The glory of heaven, the glory of the heavenly body is different from the glory of the heavenly body or earthly bodies. Sungsani bosak bai chukna hani bosak phelayo. The sun has one kind of glory, satung ni sungmani juda, while the moon and the stars each have another kind. They tal by athukri ni pohor juda mani hai same abahai no. Okay, tal athukri ni pohor juda, satung ni pohor juda, abahai no sungsani bosak body juda, achukna hani body juda. Hallelujah. Akatal bosak no nang receive klainai tomun nang Kristo no ke. It is the same way with the resurrection of the dead. Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. All sungsani bosak thainai habishigo phobjaknai jepro jishu na phainai katal bosak bage sengthani basanai abono kubui ko confused ta nangdi. Amen. Our bodies are buried in brokenness, but they will be raised in glory. Maybe sungzefru thuyo, okay, belai kebel, belai keram, ba belai kino, kebai, shitra hamya kepan sem phobjak teng thuiden, biaba zefru thangai basawo, tamrisa will be raised in glory. Belai sungsasa ke sem thangai basanai. Amen. Kisa warri ke mani nasini, tamala chung thainai jat bosamuya. Hallelujah. Taitam sujatong, they are buried in weakness, but they will be raised in strength. Phobjak ma ke belai kebel ke phobjago, phobjak ma ni ke belai kebel ke phobjago, piaba jepur thangi basanai, belai krak thangi basanai. Amen. Hallelujah. Sabuni bagino, obusak go weak, obusak go angle we have body grey, but maybe kumani ni complain tong ibaru bandang Simon ni Kristo blende. Nung zemana thango ni akatal bosak belai phangarang te belai sungsasa. Amen. Verse 44. They are buried as natural bodies, natural human bodies. Hallelujah. But they will be raised in spiritual bodies. For just as they are natural bodies, they are also spiritual bodies. Amen. Phobjaman ke obusago, but thangi basa purke spiritual bosak, Phola ni bosak manai. Amen. So sangsara bosak tongmani hai Phola ni bosak tongo. Verse 45 kaham ke note khlai di. The first man Adam became a living person. Adam pulian simun kethang borok abahaya. Adam ha tongmani arok kethang dazakha phu ke subi kethang sokbai ba kethang borok engkha. Verse 45. Hallelujah. So but the last Adam, that is Christ, is a living, the spirit living person, life-giving spirit. Sorry, life-giving spirit. Adam ha tongmani hawo aje kaitoni fu ke subir mani bai langma sok bai ke thangka. Amagi chawo puilani Adam ke tamo living person ke thang. Piaba second Adam Jishu ke tamo life-giving spirit. Langma renai a Phola se. Mwthangnai Phola. Amen. So abuni bagi tong ditam. The second Adam a Jishu bai sengkereng mani abukan langma renai Phola se. Pia puilani Adam ke tamo just ke thang ke snamjak asuk simisi. Snamjak. Pia ba Jishu ke tamo langma renai Phola. Ka a Jishu bai tabu sab kerengjak nengang kerengjak. Ake langma gwnang oda na langma kriyo tabu langma gwnang category o sing tabu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. But what comes first in the natural body? Then the spiritual body comes later. What comes first in the natural body? Then the spiritual body comes. Sing Yaphangni abahai ni nogo puila habai je takjago abon yaglo se kaitanaro ni phai langma sokpayo. Same nang bahai no all langma puila thigranai jefru thangi baso apurke a Phola ni langma
asoi keplai phan gwnang sungsa sake nongthangni basanai. Amen. Praise the Lord. Verse 47. Adam, the first man, was made from the dust of the earth, while Christ, the second man, came from heaven. Wow. Puilani Adam habai snamjago, second Adam ke chuknahani phayo. Hallelujah. Praise the Lord. Tong thong zakda. Kaham ke sarai 47 verse no poridi. Ajel puilani Adam ke tamo snamjago haduli bai. Puilani Adam. Second Adam ke tamo Jishu ke sakani phayo. Puilani Adam ke habai, second Adam Jishu ke subnahani phayo. Gnang ang jeno sung khulumo jeno tamuruk tharo jeno subraiyungno goisiwo bokhabai poito khlaiab sabo second Adam Jishu Kristo. Aga Jishu Kristo sabo rising 45 pori mana sung tamunuka life giving spirit langma ranai mwthangnai Phola. Amen. Oh, hakhe sarai siri tabu. Kubui no chini bagi kata langma tongo. Kubui no tamu tong mwthangjak mong amol bórom ni langma hakhe sung katal busak bai sung sasa bai ke sung wnggnai mol bórom ni bagi sung kai bai tonginai tangla sung je Jishu bai korongkha Jishu kha mwthangnai Phola se Jishu kha chuknahani se jung korongkha chuknahani aboni bagi no tabo jung boroni chuknahani. Amen. Hallelujah. Verse 48. Early people are like the early men. Sungsani borok deba sungsani hai. But heavenly people are like heavenly men. Tabu chuknahani ba chuknahani hai ngrana maisa. Amen. Praise the Lord. Seng tauni borok kami ni borok layuna. Pering mulai nuk hagen sijagi thamu. Bo kami o tongnai da na tau no tongnai. Kami ni tongnai ni face juda, tau no tongnai ni face juda. Oke ang tangga kong no sawi to. Same oba hake no. Sengsaro je tongo bo sengsani hai. Sukna hawo je kerengjak borok suknahani borok. Tomong judangnai. Okay, behavior judangnai. Ok samani judangnai. Praise the Lord. Chini kaitor chungno belai ke hamjago. Bosrap sa ibagi panasuno kibiya bosuno yakaria. Aboni bagai Jishu Kristo no rohore asuk bebak chini nangma rokno fulfill khlaiya. Te lama ngai Jishu sompaiya. Taba Jishu bai kerengmani bai mol bórom ni bagi langma kaitor chini bagi tongo. Amen. Just as we are now like the earthly men, but we will someday be like the heavenly men. Yes, tini sengsari borok hisabe sengsaro tonglai. Yaba Jishu bai kerengjak ni bagi awahai sal pai tongo chuknahani borok naise. Amen. Tabo chuknahani no yaba permanently amol mane selaijage busak selaijage ketal busak sengsasa busak bagi sengkai do bai tongminai. Amen. Verse 50. What I'm saying, dear brothers and sisters, there is our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. O busak, o sengsani busak, abo akai to ni kingdom o tongui mania. Okay. These dying bodies cannot inherit what will last forever. Tangla o busak nga thinai ja. Obo nang jasak pon khati to namusuni tongui mania. Ani hamjamani borok thikya tamkha angmono tonnai hini ganau toni manya. Tamo manamai thango, sobai thango, kamai thango, komori thango. So busak komonai jat. Biaba aboni bagino komori ajat busak kaitor sunranai. Sengsa saka seng pisa jaknai mol bórom ni bagi seng babai tonginai. Amen. Verse 51. Let me reveal to you the wonderful secret. Will not all die, but we will all be transformed. Amen. Chini bagi thui mung krei selai jak mung se ni sao. Amen. Sadi sab abono goshi je goshi ne ro goshi iman ani logi. Ani bagi thui mung krei kya selai jak mung se. Amen. Obusago tini tongo ba jepro azora sok painai ak ketal busak bagi seng selai jak nai
molbrum ni bagi title bai tongi nai amen nor agree na khlai agree khlai ko sadi ale omori thangnai ama hai busak okay obusak ko sungtai tongya boro a ketal busak ko sung tonglai amen amoni bagi no chungjo to te tanu sa we will not all die but we will all be transformed ni sa जों थैनाय कमनाय बसंगलिया बाबा हायो सलाय जाकनाय आकताल बुसाक बायके जोगना हाव तंगैनाय मलब्रुम नि बागै आबा हायो सदा तमने एग्री खलायो के निनि बागै थैमुं गरै निनि बागै ताम तम कताल बुसाक सलाय जाकमुंगा ट्रांसफॉर्म्स आमेन okay it will happen in a moment in a blink of an eye in itself आज सलाइजा को हनमाने कताल बुसा खनमानी अब स्राब साबाय नंगनाय मकल फ्लिक मा कायसा बाय नंगनाय सिस्लाब गलागनो आबन बागै रेडी सिमिसिंदि नों सिस्लाब गलाग अलरेडी जिसु कथां तंफुर साजाक खरनि बरम माइ सुगै तंखे खरकसा दिसाजाक नाय तलां जाक नाय खरनि बरम माइ बरै तंखे खरकसा तलां जाक नाय अब तांनि साइटं साइसे मानसलाब गलाग मकल मोफ्लिक कायसा बाय न अब wngnai so as sलाइजाक मुंगा ट्रांसफॉर्म आ कताल बुसाकनो नों नांगो मलब्रुमनि आ तंथायो तंगैनानि बागै के रेडी सिमि ङै तंदि जरा मागनां ता खलायदि जे जागा सुमसक कैटेगरी नों खलाय तंमानि आंनि अंखरि फायदि कन्टिन्यू ता खलायजा सुमसकनो आ सायानो नों कन्टिन्यू ता खलायदि अंखरि फायदि तागि माले चिनि बुसाक अब थैनाय जानो फियाबा काइतो अब हाय जरा हरि दङ अब हाय जरा सपाय दङ जे रेडिं जाग्रो अब हाय ट्रांसफॉर्म नाय थैनाय जान बुसाक गमाय थांनाय मलब्रुम तंनाय जान बुसाक निनि आनि लामाव सपायनाय आमेन हालेलुया when the last trumpet is blown for when the trumpet sounds those who have died will be raised to live forever, and we all are living will also be transformed. Amen. Apiam kotor khorang pungnai pom 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 ke. Tomung no poito khlai phobjak khawo phobjak ro hongke ba gatal busak bai thangai basanai but a phaimani jarao jengke phan thya ko gathang ko hongke ba obsakta mui thangnai ट्रांसफॉर्म गई थांनाय कताल बुसाको कन्वर्ट गई थांनाय आ कताल बुसाक बायके पुइला आ पयतो खलाय थैनाय रक कताल बुसाक बाय तिसा जाग्रानाय आबनि यागल कथां तंनाय रक सलाय जाकनाय कताल बुसाक जतन नंनाय हाके पाल केसं जिसु बाय बाक्सा थाङै मानलायनाय अबनो कोबय आमेन for our dying bodies must be transformed into bodies that will never die अ थैनाय जात बुसाक आबा हायके सलायजागै थांनाय तंफ्लायनाय जात बुसाक मलब्रुमनि जात बुसाक जोंसासा बुसाखौ जों थ्रगैनाय our mortal bodies must be transformed into immortal bodies hallelujah so a कमनाय जात बुसाक कमयरा जात जागाव कमयरा जातके ट्रांसफॉर्म गै थांनाय 54 when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die the scripture will be fulfilled Elambaga advance to sijak tongo. Tamani sijak abo. Verse 55. Abo Hosea 13:14 advance sijak that is swallowed up into victory. Okay. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Dini kethuyno boror kirjagi tongo. Phiaba ak kethuy mesen jaknai. Ak kethuy Okay, I'm a single last my sings as I got time. Mini could power carrying it in life. Hallelujah. Thank you, borok. Only the Mahaki Busak did it to take it. Piaba only the Busakosi or teenager Busagono. Hyper Abatam with Tanai, convert with Tanai, transform with Tanai. The Tam with Tanai. Our money Simutamo. Oh, Dad, where is your victory? Did it? Borota thimungnon kirjagi tongle piaba jisu je dina na phainai a bhem khorang kodor je purpungnai kathang tonglai borobo to tonglai ble
आ गोथां तंनाय जारा पयतो ख्लायनाय borok गोथाङैनो सोलायजानाय गोथाङैनो ट्रान्सफर्म मोननाय अब तमनो तिनिं खांके नों आं जिसु गोरोंजाब्ले नों गोथांब्ले थैयाखौ नों गोथाङैनो ट्रान्सफर्म नाय गोताल बुसाक बायके नों सोलायजानाय ओ हालेलुया अब थानाय नों पादे पाइसि अब थानाय nini okay nini sukmani phanbiko sungmu obo advance already a hosaya bijabo sija verse 13 14 of our bagino theimuno ta kirijakdi maybe nang theibano thangka tini tawara de aw lengla mongse nang thangai basanai gatal pasak baike pheba nang kathang tongo kya nang ta kiridi komona di bagitai nini ok kathang theinai jat pasak transform nai gatal pasak baike convert nai te apply ke nang tongai all bro ni bagi kai doro amen our sin of for sin is the sting that results in death. The law gives sin its power, but thank God He gives us victory over sin and death through our Jesus Christ. Amen. Thimung a kabang masumsok aroni Jesus sunu pioka kaplai jaga tu faika ambar hambai di tamuksun sini hambai thai Kristo ni thari ose because of him bini tarate sumsok ni sung yoka athimung ni yoka kaplai jaga sung tamuk sok faika. Amen. Praise the Lord. Ambavino verse 58 also. So my dear brothers and sisters, be strong, immovable, always work enthusiastically for the Lord. Okay. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Amani bagino bekata baidi keragangdi nang tabu je Kristo ni bagai samung klai tongmani nang maganang engla yaphangni nini bagai sokat tongo special benefit tongo. Amen. Khatijak tongo nang tabuk okbuk sangai kai toni kok piri tongo tabuk okbuk sa ba masaya mananya buni hai kuno luxurious kiri ichoke nang je asuk hardwork klai tongmani nang ja asuk kai toni mungkusuni bagai yapri shawi tongmani nang ja asuk samung kaham rok klai tongmani bagai nang kai toro maganang engla. Amen. Melaka hambai tini busung sereniman laika maybe gawang ma tebo nang expect klai tongmani mai Yaphangni mano zora nadi pori fidi okay just highlight hagas sing reading pori thanglayo tebo revelation gawang ma tongo tebo buji jagnai tongo. Hallelujah. Sabuni bagino tabuk to sing bebak no touch khlai tonglai buji lai tonglai sajoba hi zora phainai kaisa verse no sing explain khlai nai tebo kuthuk ke buji lai nai. Amen. So tini pura chapter verse 15 chapter 15 ni verse kaisa no sing pori thanglai kya at least sing asuk zora la buji man ka tamo chini bagai thimung koi comply se. Hallelujah. Sing sasa se abo hai si sing kai doro tabu Jishu Kristo ni jare aboni bagai serai ingdi confused ta nangdi Jishu phai pene himana abu kuboi chini besak gatal besak mani sing serai jaktai abu kuboi molbru ni bagai kai toni no kumo tongai nai abu kuboi so obono nang sengra tangjak di confused tangdi obono kuboi gngma bor gngma kok sapai no phem rongani phainai phem nang bekha odro sibi tangdi nini ok kuboi no nang tongdi kai tor Yaphangni kuboi no tongdi. Hallelujah. Busle kaisa phobja kangke bok gatal bu phangni thangai basa mani abo kuboi mani hai nang theipano nang gatal busa baje thangai basa phinai abono kuboi. Amen. Khaklayo amagana ngliya na tiribo padi ka palke sakai jana hambai lai afan na hambai tinim nang bless ka keni apply kombai. Thank you Lord. Nang dati na fight tong sing apply ka na sing lai sa belai tong phogoi sing na sing lai sa malrun ba kai to ni ko to wei gatal busak ba ke sing sa ba ke. Thank you Father. Asuk chini ba ke tiar khai mani ba bebak ni ba ke no apply jisu no ka hama yafa. Amen. Amen. So tini asana sita jadi kai to sunu kibia te yakaria. Amen. Hallelujah. Chini buskang ni pandaro ni ba ke sing kai to hama ri to lai koroksa sung mui to klai lai na Simon is no kong kai sa se tangla gatal busak sing sasa busak bai molbro ni ba ke sing zotor kai to no ko
tonginai tang mala sing jisu bai kereng borok ko talka a jisu no sing bakha bai poito khlai subraiyungni gosi amen namo ta phoro jisu no subraiyungni gosi manya ko ba poito khlai sugi manya ko ba tini slai srai kha ka ba just nini bakha phon yagrade but belai tong phogoi kai tar hambai tadi sadi hambai afa jisu ro honi jagani kaham khlai ya hambai jisu nini zarate ani sumsur yakni yokha thimung yakni yokha ang bakha bai poito khlai dana ni bagai bebak samo kaham khlai jisu nang sari subrai amen 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 saimani mwthangjak nini bagai bo haleluya so asa nang situ belake hambai tini busung keplai zora ke keplai zora o keplai kogrong busung serang iman lagi amen agen tina asa nang situ